Apa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Star Wars Battlefront jokora, gaur kontan ez nago bakarrik, ilargi daukau gurekin. Eta, kaixo, txaldeon. Eida, kaso. Ba, grabatuko iteu modalidade, miniserie banetik, modalidade desberdinekin Star Wars Battlefrontekin. Así que, eta guain kontan, nola izena du honek, kapsulena, Geider? Zona de impacto, usted. Zona de impacto. Draw, inglesez? Drop zone. Ja, inglesez, ja. Bueno, kapsula hartu behar dira, kapsula hauek, hartzen ari netzena. Eta rebe, guain kontan imperiala gea, baino... Bueno, aleatorioki tokatzen da. Nondik? Hilin diate. Mire. Zaude, hilda zaude. Artuen behar da, Hilda nago, bai. Bai. Vale, badutxio. A ver, aldatzea, morda, hartuko zindu nahi. Vale, baina jendia da. Aldatzen nahi naiz eskudoakin, Vale. Hilin diate. Hilindet nizuratzeko, baino beste batekin dit. Bueno, gutxinez aldatu du, denbora irabazi du. Bai. Etzutzi puntukitea. Bostea da, bost kapsula hartu behar dira. Bai. Hemen atzetik jongo nahi zoida. Hemen txegaude lehenengo hartzeko komeritan. Zuratzetik noa, Vale, bat aurrean, Bai, Bi. Bat, fuera. Bestia bai, eta hilin dira eta hirugarrenak hilin. Behar du... Bai. Sendatzeko eman diozu, ez? Bai. No dejéis que la nave caiga en manos del enemigo. Tenemos que rechazarlos de inmediato. Atzetik, nun. Radarrak kendu indigu, Nik baukat horiek. Otxonko bantzatu nahi, irute. Aldatzen ari da, Eider. Urruti nago, hili nahi. Hilin diate. Pixka manko kuadrilla bea, a ver. Zagitzik gure ekipo oso non ondi da bile. Aldatu... ekipoko bat ari da. Jode, hor kampero bat da. Bai. Kostatzen aitzegu, Ja, no oso, aldatu indute gainean. Ezin dut. Damak hor daude, lau bat edo daude kapsula inguruan denak. Beste kapsula bat atea da. Eta zu bestea jo nahi zu, dazporteru ole, ekipo galdatu nio. Horren bila. Guazen defendatza eta gero urrengoan bila jongo, o aldana. Berriz aldatu, Ja, defendatu ez. Behitik ni joa. Jun esaten un dauden. Vale, lantzen nahi nahi zilingo jate. Vale, hor kamperoa da. Hilda dao. Vale. Agurea da, ja. Ez da, Ibanik. Handatozti bi, Egazkinan atzetik. Vale. Vale, bat hildet. Bestea hor. Vale, ondo. Vale, ondo. Vale, agurea da, bestean bila jun behar du, Azkar. Hemos tomado la cápsula de escape. Ondo, aldatu indu gure ekipak. Hemen kapsulek ematen dute objektu bat. Eta eman diate... Hau, epa... Torreta bat jarriet. Aldagit oso ondo jarrieten, no ez? Baina, bueno. Ara, bat dira, no, tío. Vale, goiko hilden.
Los rebeldes están tomando la zona que rodea a la cápsula de escape. Ah. Datu inau. Bueno. Hemen topera, Hombre, saiatu beharko dugu, radarrak kendu dute. A ver. Txarra, radarrak kendu dut eta ez dut ikusi. Kontuatzeko aurrian akan. Si no hacemos algo rápidamente, la cápsula de escape caerá en manos de la Alianza Rebelde. Txartu dute berri. Zer da hoi jarri dutena? ¡Atención! ¡Los enemigos! Niko ez eta zartzen zer dan torreta moduko hoi. Ah, aldatu gabe zonda. Vale. Bai, Angora. Naiz iristen arma honekin. Zai utzi behar, Moendik erdia gatzen. Angora. Goiti datozti. bai. Dia. Ah. Hemos Vale, capturado ondo. la cápsula de escape. Guria. Nara asko da jarri dit. Ha tocado tierra otra cápsula. Id a esa posición y Ona. capturadla. Venga. Hemen dago ja bat, Al! Ai, Kongelatu indi. eta bota dit. Bai, Bai, nire bai. Baina aldatzen nahi naiz, dale, ondo. Vale, zure ondoan da. Gainen dago. No datozti aldakit. Eskegan ikusi dut. Vale, droida jarriko dut. Vale, ondo. Drona hau dezentu. Kasiak atu dit. Ondo. Ai, ama. Non daude. Ah, gaizki. La cápsula de escape ya es del Imperio. Gurea da, Bai, Vale. Hemos detectado la señal de otra cápsula de escape. Buah, bi batea. Bai, saiatu naiz batek ez dit ikusi baino gaizki eman diot. Vale, bueno. Ez dakau ekipo txarra, Dakat hemen torreta, torreta. Hauxe. Uste un txarro bat zela gieja. Hasi, hemen ez dago kapsula ni hemen, geldik. Hay que impedir que los rebeldes roben la cápsula de escape. Zozko puntan da, aurrian da. Eskudokin nijoa, Vale, Somos vale, menos. bat hilbet, atzeko puntu ikutu saiatu nahi. Joder. Ah, Osa, eskapo indi. zuluan erori naiz. Atzetik nahi, radarrak endu diate. Zulo madarikatuak, La escoria rebelde está a punto de hacerse con la cápsula de escape. Non. Ancora. Nos hemos hecho con la cápsula de escape. Vale, gurea da. A ver, Arzamataigur. Torreta. La baliza de rastreo ha revelado Ay, no, la ya. posición de otra cápsula de escape. Joder, atzetik. Gaizki egin naiz, Kontu beha eider. Dituzula hiru ondoan. ja. Danak inguruan. Vale, torreta hemen jarriko dut. En breve,
La cápsula de escape estará bajo control imperial. Ah. Kill. Cauen. Non daude. Hor non bai. Txio. Ya está, Bat. Ya está, ez? Bai, Bueno, ondo. Irabazi dugu. bai. Ez lehenengo agatu. Ni estaré. Apiate, líder. Era pixka tiskina baten agertu zea. XX jojo bos. XX. Ba, 74 levelea igotzea arnao, oar ez dakit igoko nahi zen. Goaz gutxigatik. Ondo. Urrengo Nio partidan bai. indikatzetik. Ah, bai, igo naiz. Igotzea, ondo. Zeintza Sa, maksimoa zuzeneko 75? Bena zoatzen. Jordu sartu itau joko hontan. Bai, gutxi batzuk. Benait batzen zenbat egotzuten bai, igual 75 izango. Bai. Bueno, intentzia da partida pare bat grabatzea. Modu bakoitzeko. A ber, basoa juten gira nuen. Oh, ez. Zein da? Ah, hemen hau da muerte subit. Alare bestekiko poko gure ondo antolatzea behien artena. Bai, ez dira txarrak. Entza da, ida? Ah, hemen. Ba, zimenak eta iru. Joder. Mira, gozen. Chilenos que ya te olvidas, te das un papate en cuenta Los atrás han o captado así. la ubicación de la primera cápsula. ¡Vamos, rápido! Raude ya, Kapsula hartuko, baro, hildiata. Vale, un gato y dice. Epa, bida goran daude. Bestia zinez. Joder. Un bajando. Baina uno guria izango da, beste. Jota lazan. Loikoa nahi atakatu. Ba, segi gora. Aurretik. Vale. Bat eskuduak indator, Jode, takatu ditait. Gura da, ez? Otra cápsula ha tocado tierra. Bastante, ¿ah? Soldados de asalto en la zona. Ah, dekate goi. Nuestras fuerzas están capturando la cápsula de escape. Joder, kosta zait. Ni bat akatzen egin kondo eskapu. Mierda. Kaka. Zaude? Ah, da kapsulan zauden. Bai, torreta jarri dut. Bai, ikusi. Ara pixko laguntzen dugu. Zatozio. Hemen aurrian, Los imperiales Aldatu se egin están dugu. apoderando de esa cápsula de escape. Ja, Hay que saia, detenerlos. Bombak. Daude, tia, pero azken bakatzen hemen malak daude. etorko dira juntun. Ba. Anito? Bai. Larri no. Ez da zarri ikusten, Vale, gurea da.
Ekipo, ondo. Lindiate. Hor, jendia jartzen da txoko Estamos batzutan. captando la baliza de posición Bai, de bai. otra cápsula de escape. Ez dugu que Asegurad kapsula esa zona y la hartzea. cápsula. Los imperiales están tomando la zona que rodea a la cápsula de escape. Hay que detenerlos. Lanza desila bat. Wow! Ratzatik zenekan. Atzatik. Paren jarri zatatzen Bai, nion eman. xek. Zuri disparatzen. Zure bura hundiakit. Ara aldatu dute berriz. Bai, anoa. La cápsula de escape pronto estará bajo el control de los rebeldes. Daude. Atzetik beti, joa. Horan bat. Vale, goikoa akatu dut. Ua, hemen da... Ah, vale. Eskua eman diozo, estela hiliten nintzen. Txokuan daude. Txokuan da zian. Unu diga agertu zait. Horre. Estamos captando No. la baliza de posición de otra cápsula de escape. Beste bat. ¡Enemigos al frente! Batzen nahi naiz. Txokoan, tamne ez dut ikusi. Ah. Zeut ikusten. ¡Cuidado con los imperiales! Ontzilar horri izkutatuta. Polikin joa. Kazure bai emeazien. Jo, berriz, Zait, ez, tío. Los imperiales Rapila bat zen. Gaizki egin nahi. Tenemos la ubicación de Ay, sí. otra cápsula. Bai, Vamos a capturarla Bai. por la rebelión. ba. Zein Ana, ondo. Partida hau egokin diteu, Asko. Hor daude, ez? Ah, joe! Ez da asmatzen. Ego txagatzen nahi naute. Estamos asegurando la cápsula de escape. Gurekin ondago bat, deba goztien kapsula gartzen nahi dela. ¡Nos superan en efectivos! Existitu intzaizu, Bai, kroketa itea nahi, ia kostatzen zai kroketa itea. Itu garrixa da. Ja, bai, ni egiten nahi naiz, baino. Epa! Ba, ez dati guzi. Zambilak elega. Si no hacemos algo rápidamente, esa cápsula de escape caerá en manos de los imperiales. Aldatzen nahi dana leheno gure ekipontza. El XX-a guztu. Ez da. Zeita gu. Jo, eta hiliteit. Haide, rabestu zauza animatzeko. Esa cápsula de escape caerá Bai, en manos de ez los barkatu imperiales. taldeko abeslaria zitzea. Atzen da gazu bat. Hilin dit. Matxakatzen nahi naute ez nago moretza, besteko. Seiak atitotzu. Bai, Da nahi zen bat? Amabi. Maika, bueno, ez da inbeste. Okerrokin dituzu zuke bai, Obiak bai. Eskapat dituzte izan. Ez que eskapatik dute. No.
Vale, gurea da. Ya está. Bueno, ez da oso partida hona izan, baina lehenengoa gatu naiz. Ondo. Hombre, bostu Zingo utxin minutu diegu, ez gabe. digute kapsulaik hartua. Ez. Hobetzen zoaz podiuman. Urrengoa ja 3. Bai. Bueno, ze 3. Za beste partida bat, ez? Grabatuko dugu. Bai, ez? Azkena gutxinez. Geo grabazioak kendutak kriston partida oza. Bai, betikoa. Bueno, bentsat, gaizki ez. Ekipo mailan ondo aida jolazten. Ostutx. Bitan gainaz, bestian Bai, bai bostutx izan da. Burrukatzeu beste ekipokok. Baina ez Bai. du lortzen, honegia gea. Zinduta gurekin. Bai, sobre todo, ni. Bueno, zenbat kapsula hartu dituzu. Bide, importantia. Pila bat. Bai, Jokoaren bai, bai. odo pantalla gotzeu bate gustatzen. Nei ez da. Ider nuntzade, 1, 2 eta 3. Ne? Niga. Es que gaizki kontatzen zu. El emperador quedará Para. muy decepcionado si los rebeldes recuperan esas cápsulas. Ega, Bakizun unateatzen Venga. lehenengo erdin, Bai, pakizan. Ja ikasi dago. De ikasi dugu. Aurrea. Azko despisatu nahi du. Tenemos la Bai posición de la enfrenten, primera ja cápsula de batzukan urrutik uste ditut. Urrutia nahi txarra Estamos capturando la cápsula apuntatzen. de escape. Baita, batzutan armaretza ondo iristen, Hau, erdi. Eta hilin diat, Nasa hil dute. Ez gaude denak ekipon, bost gaude. Eta ekipoak sekoak. Sí, mira. Ole, bat. Zoriana, Campero. Hemos capturado la cápsula de Zetil. escape. Disputatu daude. Los escáneres detectan la posición de otra cápsula. Zani, joa. Oa, atzetik. Hildet baten bat, Ez dakit. eske ez da bota ez. Ara, ara, Oa, ara. bomba. Ze gaizki. Vale, vengatu zut. Hor dago bat kontu, Joder, beste bat dauta, beste bat dago. Kotu atzea. Atzea. Baina dago, Benizki zinduan eskantia, bat hilden. Zertzat kapsulak Hori egin uste aldatzen, izun ipa. bazoan. Ara. Jode, ganatea zea. Bai. En breve, la cápsula de escape estará bajo control imperial. Aldeula, Baina aldatua. Aldatua, hombre, aiet, noski. Eta dudan jartzen. Dakat bomba lapa jartzeko. Hordi joa bat aldatzea. Dakit ze espero duen. Eta hilin diate bomba jartzagatik. Zean nina gontoku. La Ara, cápsula ara, de hilin escape diate. va a caer en manos rebeldes. Baina toki honen nengon. Kamper bezala bai. Hemen dago bat, atzitik jomo naiz. Xio. Bituzu, aldatzen kapsula. Jo, ni bestean bila eta atzitik beste bat. Palpeloa izaitu ematen, Ber, sendatu egite. Ah, hilin diate. Los rebeldes están tomando la zona que rodea a la cápsula de escape. Hay que detenerlos. Venga. Hor dago. Hor gutxio. Ah, beste hor. 3 bakarri gaude taldean. Ja, baino irabaziko dugu.
Ara, Bai. akabo. Irabatziko Ostras, dugu. idanak martxa indute. Bai. Eskoi penalizatu bat. Bai. Ba, eskudeik hemen dana, partida bukatu arte. Claro. Bueno, bat. Hau ez dugu nola nahi irabaziko, Si no hacemos algo rápidamente, Hombre, la behaiek cápsula 6 de dira, escape eta caerá gu en 3. manos de la Alianza Rebelde. Jendiaz behin bada sartzen. Naiz da honak izan. Bueno, ez gala honak, ez, baina... Bat. Bai lindit. Vale, zukin nago, Baina nola inguratu horraino, tu. Pixkanaka. Denak daude, ez? Bai. Na, eskerrik asko. Ara, Atzatik! disparo bakarrakin, aurretik, disparo bakarrakin. Bai, eskezin da. Vale, bengatu izut. Aldatu du. Ara, hili note. Baten basartzen, tio. Pero bintzak duria, zagitzen baden moa, edo... Ba, gutxi, pente dagoen aldatuko gara. Vale, bat hildek. Eta beste bat dago, bueno, daude beste bi... Nere bila... Ez zen. Aztetik saiatik nahi. Vale, bat hildek. Eskuduak intzaz, iristetzea. Bai, baino... Prozenek bizten da, gero... Fusilde ziklos erabilita akabo. Baiena, Berandu eta da gero. Ha aterrizado otra Bai, cápsula. baiena da. Dakate gaina, bueno, bat sartu zaigun taldean. Ar laguntza egun zoza. Baiak. Horre. Ah. Torretan jarri guai. Ba. Salto gehiagin behar, galdu nahi zaizuen. Edo aire. A mi manera. Venga, ba, bestu el ballenato, suerte emateko. Llévame. Ah, Joder. joder. Los espías imperiales han identificado la posición de otra cápsula de escape. Hartzen nahi Eta gehiago geha ya. Bai. Estamos capturando la cápsula de escape. Ah, ezin. Bai, beste da sartu zaigu, ez? Venga, aguantate un bar de... Vale, bi. Ondo. Aldatzen nahi da bat. La escoria rebelde está a punto de hacerse con la cápsula de escape. Hay que impedírselo. Joder. Bueno, ondo, hau gure izango da igual. Eskuda jarri date. La alianza rebelde está capturando. Ah! Saiatu naiz, Ikusi tío. duzut. Eskaldatzera izan. Bai, ikusi duzut. Venga, aldatzen dut, lasai. Hor datozti, beitik, Zinde, tío, zinde. Saiatzen egin baina zinde eta beste.
Ekipo. Gurea dala. Guatzen lagunok. Ole. Hostia. Acabo. La baliza de rastreo ha revelado la posición de otra cápsula de escape. Haceos con ella para él. Goikoak akatu. Bazuaz, bai. Zuratzen noa. Horrek asko, matzagatik. Zergatik. Eskudoak hartzen. Hombre. Etorri. Ba, Kontu, Atakiakin, Ataki orbital. Bai. Vale, ondo. Ondo. Ja ez digute kentzen, Ezin du, Ez. Vale. tomado la Ondo, Hiru. Remontada. Bai. Ha tocado tierra otra cápsula. Id a esa posición y capturadla. Ni nahi etartu. Jo, no. Jenteak nola burrukatzen, kapsula hartzeko. Puntu egiteko. Katuet, bomba atomiko horrekin. Ezagin nola izan. Ondo. Armatu zea, atzetik. Zure atzetik, Ez? Ez dut ikusi. Ni nire mundun. Joder, nik ez Hartu iteua kapsula, bueno, oain lortuko dugu berriz. La cápsula de escape va a caer en manos rebeldes. Nekin zatoz? Bai. Kontu hemen, Hemen ja, ongo ja. Bator. Joder. Hostia, dama. Txarra. Vale. Xili, konzentratuta. Bai. Horberan daude. La cápsula de escape ya Vale. es del Imperio. Gurea da. Vale, ondo. Vale, tokatu zait La baliza de droidea. rastreo ha revelado la posición de otra cápsula de escape. Doneria. Oh, Droidea jarriko droide honek disparatu ditugu. bai. Eta handik uste datoztila, bai, bat ikusi hoia. Bi. Denakan ja hango kakatzen. Gero mendik azalduko dira. Vale. Ara hemen do. I daude. Nindate. Batakatu, eta bestia akatu dute. Eta onduan beste bi. Ya está. Jazta irazi dut. Bueno. Ondo. Bai, berretu lehenengo. Podio ez tetingo, Zer uste. Ez, Kapsula gutxi bizitu hartu kapsula ditut. nahiko aldatu. Ez. Ez denaz ni. Baina, bueno, saiatu geha. Beste baten gehiago. Ze urrengoa, zera bera aurreratu pixkot suspensea jartzeko. Beste bat, beste partida bat Ate, grabatuko supremazia... Zeningo dugu. Bai, urrengoa. beste modalidade bat, ez dakit. Vale. Asko daude. Bai. Ai. Entrenatu inbarko dugu. Bon, si egunero jolaste gai behar. Bai, azken aldin bai,
Ez dakau bizitza sozialik. Eurian kulpa da, da hotza. Eskudak erosiko ditut. Vale. Dirupia dakate. Aberats, pues pasa pixot. Nik 18.000 arola bakarri ditut. Pantalla bat zait asko gustatzen. Bate, eske ez zaigu basua tokatu, desastre. Eder nere frentian zaude. Ez, fonduan. Pan urrutian. La primera cápsula ha tocado suelo. ¿Y dónde se encuentra? Y capturadla. Es que hemen alturekin da, ez zaitut bat gustatzen. La cápsula de escape pronto estará en manos rebeldes. Bat gutxiago dira momentuz. Batak atozu, ez? Igual ez dakit. Kontzentratuta nago hemen. Bai, Ahindo, zeletan arrokatzen, nostrantzia. lageatzen nahi zait. Ba. Edo lau. Nere zait zeon. Pantalla o ez zait gustatzen. Daude altura desberdinak da radarra segitzeko eta zaila da. Hendi datoztin da. Eta protestan. Ina, ona zea, así que ez protestatu. Ona. Ez gaina jarri duten atzen eta ikaizten du da, orduan aberandua. Que los imperiales se apoderen de esa cápsula de escape. Nos superan en efectivos. Mucho cuidado. Joder, ese que es cápsula. No. Bat bakarrik akatu bat. Eska urrutia gaina. Oye, beti superpartidak ingo, ez? Karo, ituta zaude 50 marrakatzea. Exageratu. Baina, eskisakezu, disparo guztik etortzeia goitik. Jadana daude kolokatuta. Bai. Eskerrak hau pixotko bandaun. Ara, disparo bakarrik. Estamos captando la baliza de posición de otra cápsula de escape. Asegurad esa zona y la cápsula. Azkenan joda, Iber. Asai. Lehen hori gaizki asizia eta gero lehenengo bukatzen. Eta eskuda jartzen. Soldados de asalto justo delante. Torrei. Takatu iteia. Pues no ez derrita nahi. Ez pentsa ez da, Bueltak ari naiz. Estamos captando la baliza de posición de otra cápsula de escape. Gutxinez kapsula bat hartuko, Gara, Nos estamos apoderando de la cápsula de escape. Daude. No, donba guztin behan du iristen naiz, dugu guztietan. Atzatik.
Joder. Zin dut. No, gutxinatu bat. Los escáneres detectan la posición de otra cápsula. Mazoaz. La cápsula de escape pronto estará Ez en ez, manos biherizo rebeldes. esaten. Ah, vale. Ze joan Vale, bat... pila bat hilditut. Bai? Ez que, bai, jarri dut, mina jarri dut gudian. mina. Baino lertzen ez dena, osea, Handi pasata datoztia, lertzen. hango aldetik, Bat, hanbeste dago, hanbeste bat. Hemen dator. Pues ez dut hainbeste, listo nire binitula. Joder. Ezin. Zer partida txarra. Ha tocado tierra otra cápsula. Id a esa posición y capturadla. Esa cápsula de escape está a punto de caer en manos imperiales. No podemos permitir que ocurra. Atzetik. Ah, bomba, no tengo que decir, jarri. Me voy a... Kalduta nago. Pantalla botza zuria. Ez. A ber, aldatzu, duten. Eska azkena ni joa bide. Aldateko. Azkena bukatu. Bostitx berri. Ondo? Osea... Ridikulo... Beti ez zutezu lehenengo bukatu. Ba, nik hiruak bakatu dute. Bueno, ba, hemen utziko dugu, ez? Bai, Despeditu zaitez. Ole, podi egitezu. bueno... Bai, por fin, puxeat. Nire espeditzen naiz, bale, ba, bueno, ba, mil esker horreoteatik, beste honen baten torriko gea beste modalidadeen batekin. Eman like gustoko baldin badezue, suskribitu gustoko baldin badezue hemen Ibaitxon kanala. Edo Da, zaindu. Edo ilargi. Ba, nik aberi zerbait igotzeten. Da, ondo segi. Da, muixo baten nahi. Beste bat arte. Hoi da, jo. Venga, agur.